Nongeye kugusuhuza kandi ndakwifuriza kugira igitondo cyiza wowe uzindukanye natwe. Tugarutse mu makuru yacu nk'uko bireba hano imbere yawe ku nyandiko. Turagaruka ku muhuro wa Deputy Secretary Randu, Christophe Randu. Uyu nguyu ni sekreteri wungirije Marco Rubio, aho yaje kuba aganira na Kayikwamba Wagner. Uyu nguyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagaruka ku nkuru ikomeje kuba gikwira ivuga yuko Wiringoma yaba yarasiwe mu gice cya Uvira. Ni nako kandi ndi kureba hano yuko M23 yahawe amasaha atarenze 72 kuba bakunkumuye ivumbi rigatumuka basubira iyo baje baturuka. Ndagaruka kandi ku barwanyi bizi nyeshyamba bakuru, abayobozi babo bakuru bavugwa yuko bamwe bamaze kuba bayabangira ingata, abambere bakandagiye muri Kenya bamaze kuhasesekara. Iyi ni inkuru official, guhaye ikaze cyane wowe ugiye kubana natwe muri aya masaha y'igitondo, nkwifuriza kugubwa neza. Nkuko rero dutangiye ubibona hano ku nyandiko iri kuri screen yawe, ni impapuro zigaragaza yuko habayeho guhura kwa Kayikwamba Wagner. Uyu nguyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yaganiriye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije. Uyu nguyu ni Christophe Randu. Bakaba baganiriye rero kuri wa 16 n'ejo hashize. Bimwe mu byo baganiriyeho harimo ubufatanye mu bya diplomasi, ubufatanye mu bubanyi n'amahanga, ariko nanone hagarukaho ku kigendanye n'iterambere ry'ibihugu byombi. Ubwo urumva iyo hajemo ikintu cyitwa iterambere ry'ibihugu byombi, murabyumva ni ryabuye, ni ya FDLR. Baba baganiriye kuri FDLR. Iyo batangiye kuganira ku bigendanye no gutera imbere, baba bazanyemo ya mabuye ariyo twita ngo ni FDLR, niyo baba baza kuganiraho. Rero kimwe mu byo bagarutseho kandi kuri iyi mitwe ya M23 ikomeje guteza akajagari n'akavuyo hano mu burasirazuba bwa Kongo. Banemeranya yuko hagomba kubahirizwa ibyemezo bitandukanye ari ibyagiye bifatwa n'umuryango w'abibumbye UN. Hakabamo kubahiriza icyemezo cyafashwe n'akanama gashinzwe umutekano ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano ndeba ngo ni United National Security Council. Uyu ngo ni akanama k'umuryango w'abibumbye kateranye ku itariki 12. Ibyemezo byakavuyemo bigomba kubahirizwa kandi bigashyirwa mu bikorwa, bikanakurikiranwa ishyirwa mu bikorwa ryabyo. Ibyo ni bimwe mu byaganiriweho n'aba bayobozi bombi, byerekana yuko ibyo M23 yakwigira uko yakwifata kose ariho hahandi rusibiye aho ruzazira. Nabonye ari byinshi bagenda bavuga ngo yashyize ngo hamananiza, ngo yuko ngo kugomba ngo kuhava, ngo igomba ngo kubanza ngo ikagera gute. Ibyo yakwikora byose, ibyo yakwigorogonzoramo, uko yakwicisha Ruhinga nyuma igaca za Kibungo ikazazenguruka hehe, muri za ngorane zose bapanga, amaherezo y'inzira ni mu nzu. Njya numva bavuga ngo amaherezo y'inzira, n'ubundi bajya baca umugani ngo turesho meme na arome, inzira zose zirangira zihigiye ziroma, aho yanyura hose bizarangira ikandagiye i Roma, niho hahandi hayo. Reka mpave rero. Uyu munsi wa none ku itariki ya 17, umuhango wo gusezera kuri Magloire Paluku nabonye wakomeje. Magloire Paluku warashwe akaraswa ku kagambane ka bene wabo, bishe amaraso ye ashinjwa bita Wilimanzi. Yego have bivuye ku kutumvikana, bikaba rero bigiye gukurikirana n'uru rupfu ndeba rundi ruramutse rwabayeho. Navuga ngo inyeshyamba za M23 baziciye umugongo, kuko Wiringoma uyu nguyu aravugwa yuko ngo yabarasiwe muri Uvira mu kavuyo kahabaye. N'akavuyo ngo kaba katejwe n'izi nyeshyamba za M23 mu baturage, habamo akajagari n'akaduruvayo. Biza kurangira rero arashwe. Uwatanze amakuru akavuga yuko ngo yarashwe bamwirebera, ngo ni ibintu byabaye bahari bahibereye, aho yarasiwe muri ako kavuyo ko gusahura n'iki, aho bashakaga kwiba. Murabizi zino nyeshyamba aho ziba zirimo iyo noneho kuva zizi ko zigiye kuva no muri Uvira, ubu baraje barakora amahano. Ngira ngo niba muri kuri WhatsApp channel mwabibonye, namaze kuba nterekaho iriya foto y'uriya musore mureba
wuzuye imibyimba umugongo hose n'ibisebe, nta wundi ni umuntu wakubitiwe hariya muri Uvira azizwa yuko ngo yanze kujya mu myigaragambyo. Iriya ni sample, amakuru mfite nuko hakubitiwe abantu benshi muri Uvira, abantu bose banze kujya muri iriya myigaragambyo y'izi nyeshyamba za M23 bakubiswe. Ngira ngo muraza kubibona amafoto nayashyizeho hariya kuri WhatsApp channel, muhigerere mwirebere. Nyiramatwi abwirwa bike ubundi ibindi akihera amaso akirebera. Gupfa kwa Wiringoma rero, uyu mugabo murabizi yuko niwe uri mangatanya, niwe uri mangatanya, niwe ndyarya yabo bagira ibasha kujya kuri rezo sosiyo igapfundikanya ikarimangatanya ikakubita hirya no hino nuko igacabiranya abantu. Uyu rero apfuye ngira ngo baba babuze ikindi kintu gikomeye, noneho agapfa akurikiranye na n'uriya Paruku, ariko naba mvuga nti ni ya maraso agomba guhorerwa ayandi. Paruku murabizi ko ari umubantu, ubwo uriya nawe narapfuye, ababa bamwishe baba basa nkaho barimo barahorerana, ariko nta wamenya amakuru ye, turaza kuyamenya hanyuma. Ariko iyi ni inkuru nayo yamaze kuba ishyirwa hanze. Hagaruka ku yindi nkuru, ni inkuru y'uko bamwe mu bayobozi b'izi nyeshyamba, abakuru muri bo, ubwo harimo ba Colonel Nanga, ba Beritara, ba Makenga, hakazamo uwo bita ngo Nerasito Musanga. Aba bose baravugwa yuko uba ba mbere feri ya mbere bamaze kuyifungira i Nairobi bagezeyo, nta kindi kibajyanye. Yenda rebamo ngo n'uwitwa Manzi Willy, aba bose nta kindi kibajyanye, bajyanywe no kujya kugira gute, bajyanywe no gukizwa n'amaguru. Barimo barahunga kuko bamaze kubona yuko uko bakwigira kose nta yandi mahitamo bafite uretse yuko bagomba gutangira gukiza amaguru, inzira zikigenda, inzira zigishoboka. Amakuru mfite ahangaha rero nuko iyi ni processes za mbere zo gutangira guhunga ndetse no guhungisha imiryango yabo, kuko bamaze kubona yuko aho bigeze ubu ngubu byanga bikunda bazatakaza ibice byose bafite, nta yandi mahitamo asigaye. Ndava aha nkomeza nanakubwira yuko uretse kuba batangiye guhunga, bahawe amasaha atarenze 72. Izi nyeshyamba zo zivuga yuko ngo zizamara iminsi 5, ariko mu minsi 5 yabo babara amasaha yamaze kubashyirwa hanze yo ni 72. Ubwo ni mubara amasaha 72 muvuye kuri itariki ya 17, murabyumva neza, ni umunsi umwe, ni iminsi 2 y'amasaha 48, ni iminsi 2 n'igice. Ubwo ni amajoro 2 n'amanywa 3 cyangwa amajoro 3 n'amanywa 2, kuba batakibarizwa hano ku butaka bwa Uvira ndetse no mu bindi bice bagiye bafata. Turaza kubireba rero tumenye ngo ese koko baraza kubahiriza kino cyemezo, cyangwa kubwo kuba hari ibindi bintu bizeye baraza kwanga bavuge bati ntabwo tuhava. Nkuko mwamwumvise nimugoroba Oscar Barinda arimo ararimangatanya ubundi akubita hirya no hino. Reka mbashimire rero, mukomeze kugubwa neza no kugira igitondo gihire, nge turaza gusubira nk'ibisanzwe. This video is not default to promote any terrorist violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.